Tumwalike mchungaji Erike aombe Mungu, amwalike Mungu ashiriki nasi kwa mpango huu. Karibu kwa maombi. Wamwambia kwamba rafiki yake amefariki. Yesu ngo aratinda. Yesu akakawia. Kwihuse. Tunaharakisha. Baki ubwo nyine Lazaro arapfa. Hapo Lazaro kakufa. Lazaro amaze gupfa. Lazaro alipokufa, Biblia yavuze ngo Yesu abari bwasa. Biblia inasema Yesu baadaye akakuja. Hari ibibazo byabaye bibiri biza bintangaza. Kuna maswali mawili yananishangaza. Maria yabwiye Yesu Kristo. Maria alimwambia Yesu Kristo. Yaramubwiye ngo yubahana. Alimwambia ungekuwa hapa. Musaza wacu ntawe yapfa. Kaka yetu angefariki. Ico kintu ngo kibabaza Yesu Kristo. Hicho kitu kikahuzunisha Yesu Kristo. Ica kabiri kandi cyaba. Swali la pili. Magadalena nawe arongera kandi aramubaza. Naye akamuuliza. Ariko Yesu aramubwira ngo Lazaro ntiyapfuye ahubwo yasinziriye. Yesu akawajibu akamwambia Lazaro hakukufa alilala tu. Yapfuye yasinziriye. Yeye hakukufa anasinzia tu. Yesu abwira abigishwa. Yesu akaambia wanafunzi. Arababwira ngo muhoje tugende. Twendeni kule. Tuje gukangura Lazaro. Twende kumuamsha Lazaro. Biblia yambwiye ijambo ryiza. Biblia imeniambia neno zuri hapa. Kuweza kubigishwa. Hadi kwa wanafunzi. Nao baravuga ngo bino bintu tibso. Nao wakasema hivi vitu haviwezekani. Ijambo lirantanga. Nilisoma neno likanishangaza. Toma ngavuga ijambo. Akasema neno. Toma aravuga ngo. Toma akasema neno. Yesu ngavuze ngo tuje kumukangura. Yesu alisema twende kumwamsha. Na walisema alikufa. Moje tujane nawe. Twendeni naye. Nabigishwa nabo. Na wanafunzi nao. Bizera ko yozuka. Hawakuwa wanaamini ya kwamba anaweza kufufuka. Ariko Yesu yari awubwiye ngo Lazaro. Yesu akamwambia Lazaro. Ntabwo yapfuye ahubwo yasinziriye. Yeye hakukufa amesinzia tu. Rero uyu mwana twihuse. Mtoto huyu tunaharakisha. Ntabwo yapfuye. Yeye hakukufa. Yasinziriye. Yeye anasinzia. Impanda y'Imana nivuga. Parapanda ya Mungu kilia. Ni uzobanza kuzuka. Ndiye atafufuka wa kwanza. Natwe tukiriho. Nasi tungali hai. Tubadilishe tufanane naye. Neno la Mungu tusaidie. Amen. Tujye gukora umuhango. Tunaenda kufanya desturi hii. Buriya naje ubwanje. Nami binafsi. Buriya maiti yashitse bariho numva ikintu kivuye. Maiti nafika naona kitu kinatoka. Ariko kuva bavuze ko yapfuye. Tangia wakati walisema ya kwamba amekufa. Mutwe wanje wari wugaye. Kichwa changu kilikuwa kinafunikwa. Hari abantu nabwiye. Kuna watu niliambia. Ngo numvise ko umutwe wanje yafunga. Nikawaambia nasikia kichwa umefunga. Kugeza mu gitondo. Hadi asubuhi. Kugeza ibyo byose twakoze. Hadi yale yote tulifanya. Umutwe wanje hari hafunga. Kichwa changu kilikuwa kinafunikwa. Ariko buriya barinjije. Lakini wale wakati waliingiza ikintu cyari gifunze.
nasikia sawa kitu kilikuwa kinafungwa kinafunguka. Imana kuba yamfunguye. Mungu kwa kuwa amenifungua niko nazo numva nagize ikibazo. Kwa sababu nilikuwa nasikia niko na tatizo. Rero reka tubikore nkuko umuhango biduhanguriye. Acha tuifanye sawa desturi na turuhusu. Kumwanya ugiye. Kwa sababu muda wetu umeenda. Ndio twumva umwungere umwe asenga. Tusikie mchungaji mmoja ataomba. Reka tumberera bizoza. Acha tumsikie mchungaji bizoza. Asenga Imana. Taomba Mungu. Inzu tugiye gushira mu uyu mwana. Inyumba tunaenda kutia mtoto. Ni Imana yamutegurije. Hapa ndipo Mungu amemwandalia. Nano ni Imana ikomeze kubana nawe. Vile Mungu aendelee kuishi naye. Tugeze umunsi impanda y'Imana isa. Hadi siku ya parapanda italia. Reka senga Imana. Acha ombe Mungu. Uhoraho Mana yacu, data mu izina rya Yesu Kristo, turi imbere yawe muri uyu mwanya turagushima Yesu mu gikombe kimeze gutya cy'igicucu cy'urupfu, ariko turasaba guhumurizwa nawe, turasaba ihumure riturutse mu kuboko kwawe. Umwuka wawe ugize uca mu mayobera abantu batazi, ugakorera mu ndibaza imitima, ugatuma abantu banezerwa kandi bari mu gihe cyo kubabara. Uwo niwo mwuka dukeneye, niwo dusaba kugira ngo ubashe guhumuriza. Dusenge iyi nzu tugiye gushira mu mubiri wa mwene data kugira ngo bane nawe muri iki gihe. Uriya munsi nushika azumva impanda y'Imana. Urakoze Imana, turagushimiye. Ni mu izina rya Kristo Yesu dusenze. Amen. Rero badufashe, acha watusaidie kugira ngo turebe nyine ko ubikora inga masaha sana ili tuyafanye haraka haraka, tunaona saa zetu zimeyoma. Dusabe abantu bose dukomeze twihangane. Tunaomba kwa watu wote kuendelea kuimarika. Mwana wacu tuzamuona. Mtoto wetu tutamuona. Gitondo kimwe tuzamuona. Asubuhi moja tutamuona. Kuko Imana niyo yamukunze kandi yamuhamagaye. Sababu ndiye Mungu ndiye amempenda na ndiye mumuita. Abantu bose dusabye ihumure. Watu wote tunaomba faraja. Biblia isivuga neza. Biblia inasema mzuri. Kavuga ngo umubiri usubirwa ari wo kubora. Mwili inapandwa kwa ya kuoza. Ukazazuka ari wo kutabora. Inafuka sio ya kuoza. Wibwa ari w'igisuzuguriro. Ukazazuka ari ubunyembaraga. Abakozi bakomeze. Wibwa ari umubiri w'akavukire, ukazazuka ari uguhoraho. Wibwa ari uw'intege nke, ukazazuka n'imbaraga. Katika dunia ni kama kupanda nafuu, apandaye katika mwili atavuna uzuri. Tukitumikia Mwokozi tutapata thawabu mbinguni. Yafaa kuishi na katika maneno ya Mungu. Yafaa kuishi na kufa katika maneno ya Mungu. Kwa neema kubwa kabisa sasa tumekubaliwa. Jango ubere kwa kimwe Kwa neema kubwa tangaza na kuitangaza Injili. Wakristo watapoisikia ya mbinguni kumsifu Mwokozi na milele. Mshukuru Mwokozi wetu
mali yetu tununua kwa damu. Walio hudumu kwa pendo watamiliki. Walio hudumu kwa pendo watamiliki milele. Wakristo watapoingia mbinguni kumsifu Tufashanye twese, tufashanye twese. na mimi nataka kufika David. pamoja na